Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rin sa zeme ko na pumangai dale. Tingkum chang na za kroma dai ke Nobel Peace Prize logo be puiza hello me za mi pui mi hange le secretary renza kram me pui Malaila Yusuf Zaida nai kruke je squidam ma ge United Kingdom ge na Asar Malik Pakistan cricket board gu managers to Muslim Rasi ge na kanchi be gya ga dale is pagu tweets ke tweet ga dale. Anui hai menana chile zai sule Malaila Yusuf Zaidu Pakistan Taliban pating kum kroming yotinge Pakistan hello me zami pumidu lesiki te rak cheugai zai Pakistan Taliban mena things abambe phemak chabam dege Malaila Yusuf Zaidu Pakistan Taliban gimine pepe kauka bedele Manipur government ne zinai kruge zikro summa ge lesiki ramete chura rahang pheuga dele kana COVID-19 gu SOP special operation procedures face masks mizuchup zai hand sanitizers bibar reho cup se zai school me reho ne cup se zai social distancing padung dung te zabamang relay je salei Zai Manipur government sa zai lesiki online ge du zai offline ge du te do bele kana lesika ka te behi kunda gu chum zai madai runa le je salei zai kada bengi sports zai kada bengi rama an rang mang relay je salei Luos Rock Amur Falcon Festival tingkum chang na jang ka ket YY ne hanam report ne ngi tingkum chang na jang ka ket Tamenglong district Manipur Jilon kloge apo hanam report ne YY ne du reichi zabam ra zai YY ne du tingchi ze pamopi rang zige ne apo ni Amur Falcon Festival tat keu gaidele anui popai mena da ne numte zabambe apo nanam ripona YY ne Amur Falcon foreign gdegine anui gdeli mongda zai apo YY ne maki ibe zai mido ibudu kuang leize anui popai men numte zabam de leize sale Manipur Forest Environment Jai Climate Change Minister Sri Awangbo New Minus Saz YY and Ruine Ambassador of Wildlife Conservation Anuibam Getevze Hanam Kangramen Ting Chizabam Razai Telung Chizam Rapo Dripo and YY and Net Lega Delay Sale Nagaland Chief Minister Sri Nefirona Danai Krukeuzi Squidamage Saz Center Na Anuinaga Peace Talk Agreement Ketibe Samratura Nang Lay Sale Zai naka NNCN IM na NNPZ na government do dama mabau na so kya na central government na kachiba samria naga issue solution ibe ngorang zig na te da zai anuibam to chu ze di chu zabam gulei zai Nagaland gdei ze ika sangba zamira me na kanchi ka sangba te gudalei ze Nagaland Chief Minister Sri Nefirona Saleh anui hai menana chi do bule union government na karya sangba naga issue hang zig na bau na NNCN IM na NNPZ na dam zabam lei NNCN IM ne tingkum chang ke je high squeeze rex squeeze no 1997 gine choose na karya changbe central government na naga issues ai solution ang jegene deudam zabam le jai naga national political group NNPZ imbakias na ne central government I tingkum chang na je krishna gane choose na karya changbe deudam zabam de le Danai Krukeuzi Squidamage Assam State Dima Haso District ke Forest Department ge ta to zabam mina hanket service fitness work Forest Department ge na ka service to zabam leine ne pipum sak ira jai pipum sak service to bege iba meze pi begu program ta ti bege ne pahang imak cha cha dilei za official na sale ai ge pathosia za cha di pe ze business thot sim tingkum ros na pe lei ze sale jai Forest Department na sa ze service fitness work pa ku chumbare hang te ra to ga be program de lei kane business thotchem je pakna peugane service fitness wakane paposia je pahang imak je pakuhung medu sogani delei je sale business thotchem du haflong civil rehuki ye pongkya ko delei kane doctors na saja thotchen je cardiac arrest minung ranan raja gora numlei je sale Zinai Krukeuzi Kru Summa ke Union Cabinet na Wangrabe Krukeuzi Kruming mai tingkum chang na jang ka ket Bagwan Brisa Mandadu Lungkeu ga be tingna mukpui ge Zayan Jati Goraf Diwas hachai ka kerya ngira Krukeu zi Kruming gane Krukeuzi kaik no tingkum chang na jang ka ket ria ge ngira be anui travel magu ziak zai ma ibe to ga be ting to ga be to rahang pheugai de lei je Anurag Thakur Union Minister ne sale भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे।
India ke dei gu President Sri Ramnath Kovind na mai kru ke zikr ke Bama ke loring ke Conference of Governor na Lieutenant Governor India ma gu state kai skui gu Governor na Lieutenant Governor du Rashtrapati bon ke ne de da ma bamgule je sale ai je President Ramnath Kovind na argument dui Governor na Lieutenant Governor du de dam samgabe pambadai pu de le je sale Zinai kru ke ze kru summa ke National Security Council countries namagu spy pere me wang rose regional security dialogue Afghanistan ke dege de gum taktoro me ze de dam ben du New Delhi ke ne bam gai dele Zai India magu National Security Advisors Ajit Doval ne pe pe ze apo National Security Council dui countries namagun dui ke ta zu gai dele We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. Ai gina na mai gu marasam news ka loi ga dele pi guys an kinga ni mele indu to dele